Mấy cơ quay na tàu quy khăn lưu mình linh mã YouTube channel biệt dần rủi nạy lao mấy thân rìu tờ rây. Asai November tarik chikyu kum sing nay na trụi na padai. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the khou. Tamenglong November tarik tachat. Akhoi pina runa khat November tarik tachat nung chiluan kharui inpat laudat kan thei. Akhoi pina nun tai Dr. Suresh Kumar scientist F WII de radun. Rui zai me bang khau Tamenglong Forest Division khatni local volunteers nun rui. Akhoi pina tau zip me bam chiluan kharui. Dola nai nim kan tonge. Mitong research program hai Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India bang khau tat kai kan tonge. Asai satellite transmitter takes launa inpat laudat kan me khoi pina kanai tai. Chiluan kanai khani ram tuna kazal laukani mi tai Anurag Vajpayee Principal Chief Conservator of Forest Khani Chief Wildlife Warden Manipur Renew Lau me bangkhau in pat dat kan tonge chuluan kanai khani gongram tuna take sulau me tai Tamenglong District Manipur khau khoi pina nun tau zip mai namnai zane take sulau mai khoi pina nun in pat kan mai ding khautai Divisional Forest Officer Tamenglong KH Hitler Singh Dr. Suresh Kumar Joel Gangmai RFO Tamenglong, Chairman, Chuluan Village Authority, Members, Rainforest Club Tamenglong Members, Khani Tamenglong Forest Division tuang staff nun kasau kane. Satellite transmitter take sulau mai khoi pina pangkhautai. Ring swan nai khani laisna tuna thuan lau maini kasau kani kumna pfa.manipur@gmail.com to my ring ni launa inpat lau kane kumna bai mai khoi pina chanai taini BNHS ring number C58352 Kawri C58362 ngan launa inpat laudat kane thai launu wi gongni mai November tarik chui na khat kum singnai na chui na padai khau hai luan chikyu tak mai Amar Falcon Festival Apollo Ground Tamenglong khautat kaipni Amar Falcon Festival khautai concert ni tat kaipni kumna Tamenglong tung komla handicrafts khani bai bai me activities nai khangni Tamenglong Forest Division Government of Manipur ri kaphiat launa ba me Tamenglong November tarik tachat United Naga Council ri November tarik pungu non Joshua ka maita arambai tangol ri nimna bailaukan meta tan na nimak mai indau kan thei UNC's Information and Publicity Wing ri tipat kan mai statement khau naga minun ru khau kai mak metan azu katup na taloba mai ti hai lung kabiu mai indau kane UNC ri sang khau nai mai num mai phom nun ri latlu tipat khang suba mai ti hai pian mak mai indau kane tat kan mai November tarik pungu nung Joshua ka mai rong mai na railway company driver da khaiku kabui khul gate ko ri nim tat lana bairan na bailaukan meta gaimak metan de tuna sakane Manipur state khau chu sak na ba mai naga meta ban kai lau metan tai ka khan kaidat mak mai nun tan de tuna sakane UNC ri naga mai nun ru khau mi ku mai tan tan pat ba mai hai beauty khanga mai pumdan ma pathe tuna sakane naga phom de ri mi tuang tan tan pat ba mai nun ru khau state authorities ri kazi nai me action la lo khang demand suna mi ku mai tan pangti hai zaugut khang policies kani measure hai kasiam na law and order zau century khang ka ge nai the tuna sakane kumna civil society organization goini mitong issued khawlung launa zawgut lau khang sanghoi kane mi ta khaw UNC ri kasinai mai civil organization nunri law tuan mai checkpoints checking kalu mai ta ding mai thiak hai naga mi nun ru khaw suba mai ti hai in tha khang karam lawo tuna sanghoi kane inbu na ka ge nai me puat phung kalu ba mai nun khawrui sian nai me goi hai in thak lo khangni khani national khani inter district highways kau katuak mai tipat ba mai goi hai in thak na Manipur khachu sang mai phungwang dat khang sanghoi kane New Delhi November tarik ta chat Supreme Court ri November tarik ta chat kum singnai na chi na padai khau kuki phom da represent sumai advocate Prasan Busan khau Manipur Chief Minister N Biren Singh ri Manipur dong la lu tipat khang sukan me audio tapes dai ti khang order sukan the Kuki Organization for Human Trust record khau Chief Minister dong telephone communication khau intai minun rui Kuki minun ru khau ri sukhang ka tiu loba me lam khau petition file so lau kan chonge petition khau tai leak audio clips lam khau court ri monitor suna special investigation team ri gut lau khang sanghoi kan chonge mida khau Attorney General R Venkataramani Khadni Solicitor General Tushar Mehta ri thu mitong case sai sinthau ma khang sa kan chongi mitai advocate Prasan Bhushan ri High Court of Manipur khau tat makna Supreme Court khau direct gongkan meta nu ni mak na sa kan chonge inbu na top law officers nun ri Chief Justice of India DY Chandrachuk ri sai mai bench ta Manipur State khau Chief Minister ri sai na community goi le tu na chu sang mai gongdat khang subam mai khau hai mitong case sai sinthau ma khang sa kan chonge tiki Chief Justice Chandra
Chandrachuk record the orders to na audio tapes kan materials koita Jawgut khang sakan chongi Chief Justice Derip Manipur khaba mainun khang constitutional rights sai pai na kage na ye tuna sakan chongi NGO to represent sumai advocate Cheryl D Sojari Manipur Chief Minister Rui Latlu tipat khang kathau na kuki mainun ta Manipur khau suloi mai khani kaniu kai sam su kasiba me tuna sakan chongi majority Maitai community le tribal cookies ka khau kum singnai na china kathum khautai rui latlu ka hau kan metang tai August kum singnai na china padai khautai Chief Minister le majority Maitai phuam nun closed door meeting tat kai kan milam khau chamche khau hipat kan chongi audio tape tai minute rigdai na ta chat daw sangi tuna sakane audio record khautai state missionary ka zauna kuki jo community ta ri suwei tuna petition khautai hi kan chonge Infal November tarik ta chat Ukhrul District Headquarters Kau School Oza Khani Incham na Nunrui Journal Education Office ma ka Wednesday nung bom laukan meta Nutnimak may indaw na sit in protest at kay kante sit in protest kautai government officials azuni kasaw kane protest ay education under threat to my team bangkaw JEO office dang kautat kay kan jonge mansay kangdai re-protest kwang kasaw kan may pang kautai Ukhrul District Headquarters kaunay may educational institution tri nakat khani JEO staff nunni kasaw kane protest kautai kakhway nay minunta nimna katum milung khau dandi tilawo tuna demand sukane Ukhrul Higher Secondary School tuang principal AS Josia State Government khau JEO khani school goi khau CCTV cameras lau khang demand sukane kumna security measures saini sinthau inbu lau khang demand sukane Educational Institute nunta kapin mai hai katup na patbang mai khau police re-investigation tatkai bamme tiki kakhwai nai minunta dandi tilau mai paina rawi tuna sakane Josia Tare Educational Institution khani incham na nunta katuak mai tilau puryo tuna zanghwai kane Jeribam November tarik ta chat Zairau nam Jeribam District khau mai pui kana kathum mai Josang Kim Mar tu mai pui ta intai min num mai nun rui rai ngan lana inrik mai intai lui laukan mai thiek ti hai nut ni mak mai indau na Asai Gaanphiu Southern Hills khau kuki jo mai pui nun rui protest rally tat kai kante rally khau tai ma kan mai pui Josang Kim khang lung hap mai indau na silent period gan nai laukan nei tuna cham dai rui ti thai kane kuki jo leaders NG lun kip gen rui into mai akhata mi kup mai thia kau suloi ba mai hai human rights twan metan de tuna sakane kumna national khani international phom goita kuki jo twangkung mai ti hai thai lawo tuna sanghoi kane Committee on Tribal Unity rini Jeribam khaupat kan mai thiak da nutni mak mai indau na center rich chuzak mai phungwang tat kangkaramba mai kyu mi haidai jo tuna than kane mida khau COTU roi mainstream media khani national leaders kwairui right raibam meti haipian mak mai indau kane COTU rikuki jo community ta ngak lau khang central government retan sinthau lau mak na ba mai ti haini pian mak mai indau kane COTU thailaina Josang Kim ta raina sulwai kan mai tai kagan kana kathum ta kabiu lakni mai bam thang phungtat kan mai thai thang nimna rai kan mai tang mai intai loi kan chongi tuna sakane kuki jo community rekaniu ram khawgong na attack sumai tai asai rithu athung ka haupani the tuna COTU ri sa indau kane aniu ra na defense su khang chamdan the kumna aniu tuang kandi khau zai miu zai hang ti kai mai ta right raina zawbam ni tong ram the tuna sakane inbu na COTU ri kuki jo community khang constitution thelaina union territory tilau maina richu zak mai gongdat khang de tuna sakane Milung khau Times of India tong report hilaina mar mai puitai rape sukan metang mai intai loi kan chongi tuna hi kane kumna FIR Hai Jeribam police station khau sulaubam the tuna sakane Tamenglong ting nai luan matui bu tarik chekyu kum singnai na tri na padai lauchuan kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in than ne matui bu tarik ru kum singnai na tri na padai lauchuan kalan ting zin nai nai zingbang ting puk in than ne The Gaanphiu Mail DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulaupu o mai ka goina king in suina king lau ma khamta gui khaliu maling mai YouTube channel pek tun roi nei la mai thon riu dari asai khang thu cham hai khoringa lau thei ningthau ka lau chuan khwang ru ma khai kai magan rui mai ka goina king in sam da la kho thon ku thei